Ulicama grada Zaprešića. Često prolazeći ulicama gradova, njihova imena pamtimo automatski. Izgovaramo bez razmišljanja, rijetko se pitajući tko su ti ljudi čija imena i prezimena danas nose te ulice. Ante Kovačić. Znajte, dakle, ja sam vam srce i duša našega registratora. Ja sam njegova slika i prilika. Ukratko, njegov sam životopis. On me je sam napisao, a nastavlja to dan za danom. I zato je meni mjesto ovdje u njegovu stolu pod ključem. Jeste li opazili danas? Nije on po običaju kod svog odlaska zapalio lulu i dimeći otputovao, da ona dimi kao lokomotiva, nego je baci u kut, a meni napisa svemu će biti kraj. A znate li vi što to znači kod ljudi svemu će biti kraj? Znači ono isto kad nas rastoče miševi i crvi ili kad nas uništi oganj. Vidite, ja, koji krijem u sebi sve tajne njegove, držim da on više i neće među nas doći. Upravo zato jer tako držim, otkriću vam danas svoje tajne, ili bolje, životopis registratora. Ma ne bi ja toga činio, da me on napisao onako kako ste vi drugi pisani. Budući da je on pako izumio posebno pismo, koje samo on može odgonetavati i razumjeti, ostao bih ja za vas da neotkriven. Znam da će mu odatle umak izbaciti i da će me sramotno nestati. Budi da u mene kravaru zamataju svoj pljesnivi sir i druge odurne ljudske stvari, budu da me žrtvuju svemogućemu molohu, vatri. Iz života svoga roditelja, registratora, crpim odviše gorkih iskustava, a da umišljam kako će nakon njegova života koji učenjak razglobiti one bajne hieroglife kojima je registrator išarao moje tijelo. Ante Kovačić bio je hrvatski romanopisac, novelist i pjesnik. Možda nepravedno zapamćen samo po svom antologijskom romanu U registraturi. Rođen je 1854. školovan u Zagrebačkoj klasičnoj gimnaziji, a kasnije postaje pravnik s doktoratom i istaknuti pristaša Starčevićeve stranke prava. Uz svoje književno stvaralaštvo neumorno je radio u skladu sa svojim idealističkim uvjerenjima desnog centra, jer Ante Kovačić advokaturu je shvaćao na vrlo osebujan način. Smatrao je da svatko, pa i najsiromašniji, imaju pravo na pravne usluge. I tako je uglavnom besplatno zastupao hrvatsku i srpsku sirotinju u Glini, gdje je vodio vlastiti odvjetnički ured. Često im je vlastitim novcem plaćao i biljege. Smatrao da je to njegova ljudska i nacionalna obveza. Danas bi se to zvalo aktivizam. Nekoliko dana prije selidbe iz Gline u Đurđevac dobio je nervni slom i odanle ga zapregom vode u Stenjevačku umobolnicu, gdje je 7 dana kasnije i umro, pomračenog uma od moždanog udara 1889. Na njegovoj povijesti bolesti iz Stenjevca piše: Dr. Ante Kovačić umro u 8 sati navečer u suporu od apopleksija cerebri subdelirio acuto. Imao je samo 35 godina. 2 dana nakon njegove smrti rodio mu se sin Krešimir, kasnije istaknuti hrvatski novinar i strip scenarist, posljednje od njegovo 6 djece. U Ante Kovačića bijaše, kažu, već od najranije mladosti bujna fantazija. On se je često i sam tužio da mu se čini da je njegova fantazija nekada abnormalna. Noću znali su ga salijetati snovi tako neodoljivo snažni i fantastični, te je po nekoliko dana stajao pod njihovim dojmom. Već sa 17 godina
Kovačić počinje objavljivati pjesme koje su od rane mladosti obilježene razmišljanjima o ljudskoj prirodi s ne previše nade u neku kvalitativnu transcendenciju. Pjesnik se međutim uvijek pita: ima li Boga? Ima li sile koja bi mogla Saharu divlju pretvoriti krajem pitomim, milim? Ima li Boga stvoriti ovo? Možda. Ima li Boga, ima li sile koja bi mogla u duši ljudskoj Saharu strašnu pretvoriti krajem slatkog mira i rajske sreće? Kuda će nicat dragotno bilje, ključati vrela bistra i hladna. Karavnari već pladnjujući, djetinjstva slatka dražesne slike, postati mirni, stalni stanari. Mladosti tvoje niz bujnih slika, postati mila pitoma djeca, koje je život snivanje zlatno. Želja, ne bijes, već stidan plamenak. Strasti ne munja, već iskra božanska. Pjesma, ne grom, već vatra ljepote. Huragan silno bjesnući, ljudskog života kruta sudbina, postati nježni proljetni vjetić, što će stanare radine grliti ne vrućim dahom saharskog pijeska, nego zelenila mirisom blagim. Ima li Boga? Ima li sile koja bi mogla u duši ljudskoj Saharu divlju tako pretvoriti? Tadašnji korifej hrvatske književnosti, veliki August Šenoa, u početku je bio vrlo blagonaklon prema Kovačićevim stihovima i sam ih je, između ostalog, i objavljivao u Vijencu. Međutim, u svojoj stalnoj rubrici piše prilično negativnu ocjenu Kovačićeve pjesme Metamorfoza. Antun Kovačić uvrsti u knjigu Metamorfozu odugu fantastičnu pjesmu koju uistinu ne bi mogli pravo definirati. U Kovačića ima vanredno silna i bujna fantazija, puna plastične sile, ali ona često puta nije jak zauzdati je prema zakonima estetike. Fantazija ga zavlači poskočice. Plodovi mu postaju nejasni, slike mu se navaljujući gomilaju, a iz svega izlazi brzo, čudesno se mijenjajući, gdje pjesnička idealnost klone više puta u krupnu materijalnost. Te mane ima i njegova ditirambička metamorfoza. Na stranici 23. opisuje, na primjer, alegoričnu sliku Glateje, te joj pridaje sliku koje kakvih previše divljih, prevelikih prispodoba. Ljubav je tu previše materijalno opisana. Kovačić mora svoju fantaziju pročistiti. Antu Kovačića, čitavog su njegovog burnog, kratkog i izrazito plodnog življenja pratile oprečne kritike, a on se protiv onih negativnih, kao i protiv besmisla svijeta, koji ga je na kraju ipak došao glave, do zadnjeg dana borio svojim romanima, pripovjetkama, satiričkim talentom i obračunavao stihovima. Ja ne znak tvoju veličinu na peru, nit na umu, već samo ko vjerno kljuse po svojem klipšem drumu. A javno mijenje, ironija, raskričalo te na sve strane i novcem tvojim prikrilo je patuljastom divu mane. Ho, velikan patuljak, tek sitan čovjek čuljak. Ante Starčević sam kaže u svojem pismu iz 1879. kako književnost treba pokazati čitatelju istinu i neistinu, lepo i ružno, dobro i zlo, plemenito i sramotno, korisno i škodljivo, pravo i krivo.
To je sve što se od pisca može očekivati. Gde tako ne biva, tu je knjištvo najgnusniji obert. S takvom psihičkom predispozicijom Kovačić je, sukobljavajući se sa svakodnevnim životom, u sebi oblikovao posve negativnu sliku života, neku apokaliptičku viziju čovjekove budućnosti u kojoj nije vidio ništa dobra, već samo crno i beznadno. Baš poput Metamorfoze i stihovi iz dijela njegova života poslije pisanja Metamorfoze opet počinju značiti vraćanje samom sebi i prodor u vlastitu nutrinu. Imao je samo 35 godina, bio je izmučen, izluđen životom među Hrvatima, njihovim oportunizmom, sluganstvom, neprosvjećenošću. Njegova sudbina bila je starčevićevska i prvaška u punom smislu riječi. I takva ostaje do danas. Roman u registraturi je za ovog čitatelja cijelih 130 godina po smrti Ante Kovačića jedan od nekoliko najuspjelijih proznih fikcionalnih komada hrvatske književnosti, nenadmašiv, neusporediv, premda pun formalnih grešaka koje se samo pokazuju koliko se i kako velikoj istinskoj književnosti takve greške opraštaju. Politički mučenik i književnik, genij Ante Kovačić bio je dvostruka žrtva svojeg talenta i svojeg apartnog, manjinskog teroru većine izloženog uvjerenja. Neusporedivo manje darovit August Šenoa, Kovačića je prezirao, zlostavljao, izlagao ga metodi koja će postati specijalnost lošijeg, a pretežitog elementa hrvatske kulture kroz cijelu njezinu povijest, prešućivanjem i apriornim zaboravom.